Di ka di, datay Ilocano translation na apo di sunata nga napuluan. Malinak Laylabi. Original, a folk song apo from Pangasinan. DJ Pangasinan nga. Kinansyon mo ti Ilocano ni ate kadwa ni Bobby Gutierrez ni Linda Lazo. So thank you so much kita apong iinang tayo iti music together with Bobby. And I guess ibibiyag pa apo ni Manang Linda. So sino man ti kabagyan na akat pakibagayo apo nga kursunata mila unay dagiti sonata da kini Tito Bobby. Kadi isungorot nga i-revive ko dagiti sonata. Tito Bobby. Yes, and Tita Linda, okay, if you're listening right now, thank you so much for your music. Dagito pangablaw balong. Ni Auntie Maria ko na natatay. Absent ka rin na di last week ta nagbuya iso na ti concert ti Abba. Abba si bibiyag da pa. With the barkads ka na. Kakaduna tagi barkada na. Ni Auntie Maria Piros ka nagbuya ti Abba concert. Bagman. Awan apo te concert dito Isabela tataunay. Watching from Hong Kong from Ramil Emmy. Bagat ti agsabang ko na hello po watching from Taiwan. Ayan. Bet Liligsay watching from Riyadh, watching from Taiwan from Reynaldo Valdez. Pa-shoutout po mga kuya from Bernadette Magpale. Yan. Watching from Hong Kong from Lita Okan. Arceli Baksan, nagasat ngal daw idol. God bless and more power ta programa yo idol. Good day manong kablak mo ni Jerry Rosendo nga nakadong paraaso ay nabasa ko. Paraaso dahil tanuan. Tagaraw. Tagaraw. Ano dyan naglasam tatayan? Hindi ka muna malagipan. Apa ayan nyo karo ba? Hindi naman yung station. Dito kami Bugaryon proper. Dito kami lang nga po Bugaryon proper. And agor ka man tadama mo ti kablaawag. Ito'y good afternoon to Kabsat Maridel Florentino Takazon. Takazon. Da siguro tinakasan na dito yung problema dito yung Planas. She's from Planas actually. Good afternoon kay Kakabsat Maridel. Planas. Kaya tagor kakasan ayat history na. Kung ano ting amen, thank you and always listen to your program every Sunday. Regards to my kaanakan Jennifer, Jingjing Custodio, kendi kabsat na ni kumpare Marcial. And to Manang Sabel, to my brothers and sisters in Planas, Ramon, thank you and God bless kada kayo amin and kunana. Once again, ni Kabsat Maridel Florentino Takazon. Ayan, she's in Los Angeles, California. Kita nga Los Angeles. Watching from Nueva Era, Cabatuan. Isabella from Bo Esgara. Watching from Hawaii from Ajio Sherry. Yes. Stefania Polor, good PM mga idol, happy watching. Boss watching from Long Beach, California. Pa-play man ni Sirok Salamagi, Matt Sala, mga boss from Mark Ribonal. Hello to SB member GG guys Lamboy, Buiboya. Good afternoon. Sa baling ano tayo tatata, kung nanay Venus baby. Tingnan may baray damanong ko. So, bedroom lang tayo yung mitata, but then napigsang kami na di internet na so we're able to PLDT fiber connect. Yes, nakikonnect kami na di para yung akang pugsa-pugsa. So, na di requested ta? Sirok ti Salamagi. Sirok ti Salamagi. And hello to Ate Openg. Ofelia de la Cruz. Openg. Ay, Openg mo lang isuna. Rongkilyo. Ni anak mo ti kasar. Nga ro, datay kaya na mga ganapo, iti naidumdumang version mo iti Sirok Salamagi. Dahil ito yun na po. Nagsabong ken ayat ay pagtigasa. Nagsabong ken iliw dato ken rigat. Awan laeng mauray kong kaasim kaniyak. Nudilaeng talangam mabuybuyak. Manipod pa'y idisi katay pimanaw. Binil bilang putipet sa tiinal daw. Sa nga pulok at taluti, mabilang itimayo. Simang petkabyag kungem siyak nilipat mo. Dakal tabok shit ko. Ala, bigbigan man no siyak matladay di.
kainay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti. Day di kasla bumbilya nga agsubli-subli. Nakakas na microphone. Amerikano sabi mo, rabo aja. Wala. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasa. Nagsabong ken iliw datu ken rigat. Awan laeng mauray kung nga kaasing kanyak. Nudilaeng talangam amabuy-buyat. Manipod pa'y iti sikat ay pimanaw. Binil bilang putipet sa tiinal daw. Sa nga pulok ket taluti, mabilang iti mayo. Simbang pagkabiyag ko dakal taboksit mo. Ala, bigbigam man no siyak matladay di. Ingka inay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti. Day di kasla oo nga agsubli-subli. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti. Day di kasla siling agsubli-subli nga paminton. Okay, once again, mga ganda kami abo. Dito'y awang gaya. Ano da ekon? Yan, live straight. Dito'y abo Bukalion proper. Dito'y balay ni kaanakan tayo, Clifford James. Thank you very much sa balong and Maureen for letting us use your internet. Apeng ita nag-photoshop kamutan na. Huwag garot. Makalbi mo. Close mo data. Baka sabali ma-close mo. And once again, awan apo iti IFM. Itata adati technical problem dang medyo more ornos siguro itata kaniton. At ada apo tinagapo di jay Manila nga nang ornos kadagi jay dinanom apo nga kwada nga antena ta. And kadagi ti sunga dita. Good afternoon. Tit mo man kinikuyang mo dahil mas bagay na siguro ti kasta. Padasim man. Tinidyo Loraan Crabahal Pastor, Goton. Oh, you look nice. You look like a puppy. Okay, ta kita pangablaaw. Siya man ti pumasa dito eh. Kuna na ni anak ko, Ofelia Salvador. Si Siwit mang kanoninong request dito'y karubak, dito'y sitio Anggon, Oscaris, adda kami ngamin dito'y sirok timangga, nga agdingdingag kada kayo, kuna na apo, pagbigyan taman dito'y anak ko. Kaya lang nga dito'y si Siwit. Sa bali nga version may anak ko, dito'y nga kansyon ni me. But before that, bumasak pa ito mga mensahes. Salamat kuna na ni Ian. And Rakalailiere ni Jackson nga nahilig ti 150, kuna na matso na dyan. Kamua. And Maria Fesuyom, I love your voice and music. Keep up, good job, kunana. And Kabsat Perlita Alfonso Lucas is watching. And also to manang si Chita of Hawaii, Florencita Bermudez Alonso. Ayos, idol, naikat banugmin nga napanaki-funran di jay CSC Tugigaraw. Apo nagadayo mo din paki-funran. Ang tapay na dama. Nagawawas dede. Oh, ada dito Magete City, baka kayo pa'y mapan. Kuna na ni Rachel Andumrique na imbangal daw Manong Jun, Ken Manong John, watching from Jeddah, Saudi. Pakablaaw man, dagiti pamilyak dita Rizal, Alicia family, Dumrique, pa-request man, Deta Denam. Deta Denam. Okay. Patrick Kaiza, kabubos ko na nakawaawid ko lang, nagtadtad iti babo, yapalingke. Nanggag ko lang kadi, iti kantayo mga lodi, awan panog kon. Hay. Wow. Mantad ka mo kumakaroon ti baboy.
I-receipt ang to ti doktor datan kita ada stress na. Okay, you listen to FDD may kati stress yung kunada. Ang arad anak ko Ophelia kan kada kita dito sitio angkon dati abot ti parang version may iti sisiwit. Ilocano version. ACS. Inakman tinukmaan taabal balay kuman paamuek padagkelek bilit ko anaungek Dagukol nuda kay timang gammat ay sumipit na kaam-ama isunga kadi anada niyo to'y naungot apilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbaliw dunga itugtugot ko umingarkin makaungat no masal gidiyo tasyak lang tiin nakaamo Inagman binisita sino kaingat day umok na ay naglog ti duwa ay nakarutiragsak na no kurso na dayot bilit ko maaprosan na yagpakada kayo tapno maigaman maay ayam yo to'y naungot abilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko sakit ubo mo nagbaliw dunga itugtugot ko latungog namin umingakin makaungat lumasal gidiyo tasyak lang inakaamo to'y bilit ko to'y bilit ko luwag baliw dunga itugtugot ko umiarken makaungat lumasal gidiyo panaman tasyak lang Oh, better. di nakaamo I told ya. Okay, once again, thank you so much for watching. Apo, karo ba? Kaditi oras. Kitaan taman ti oras dito Pilipinas. 12:40. It's 12:40, so 20 minutes lang na po. And then we will end up our first set. And we will be back. Damdama Apo Basit. Ayan, isukas dito. Tamangal daw kami. Mangal daw kami. So, after an hour. So, ngarod, kadagiti agbibuya ako na Just Greet Ancheta family. Abon, kuno na to'y family sa Jadina Vizcaya. Requested piece is Seaweed from Matt
Tandingan. Nalkagalpa sa pong nakakanta. And Bong Totok says here, watching from San Jose, California. Totok. Regards kayo manang Jun Kenjan Mark. Shout out ko kakabagyak nga taga Solano, Nueva Vizcaya. So katagiti taga Solano, Nueva Vizcaya. Good afternoon kada kayo po. And Barcarse Milbert, request ko po yung Just Another Woman in Love Ilocano version. Apo, kasanong nataytan. And ating Ella Banadaro is watching. Yan. Baka kaya mong ipapadya camera, madi makikita sa buksi mo. Gusto lang. And Imelda Maneha, gumangan mabalinte, request para kinilakay ko, dito din nam awan, nagkurana ko na na. Oh, nabay. And Jomar Busto, Justo, Josue, mga idol kablaawan man, dagito'y amin nga, players ti Share House Cordon. Thanks mga idol. Kaili ko man, tay scooter pahikantaman. Please, God bless from Kuya Jomar. And bagkak tegsapa, balik po kayo agad. Kuna na, ay wow, maganda. Sabay ilad, no, ag-break time. Iba pa man na din yung ubalong. Hindi makita tabuksit mo. Basit lang. Oh, yan. So, ada kami dito yung balay ni Bayaw. Manong na ko na Bayaw. Siya mo tatati makitisan di ulo man na eh. Ano dagi di request ang kung matandaanan? Aba, mati kati-katipunganan. Tanay, may atan. Okay. Apenig ka mo kay kakasi ta ubo mo. Nauyaw ka. Sa kanto, agreklamo mo na. Kabuti ubo mo ka 3 kilos, may isang pingping na pailaang bali 6 kilos. Ipalpalastog mo kanya ako nga medyo hana na pagkasatan nga talaga mo ti na muscle nga ubo. So nga kanahin abo nga nasakit mo ka dito. Hoy, nagpaon nga glap-lap tapon, kakaasi. Malit kayata na yan. So nga masapag ko tinahaw, kalam-lamuyot nga pagtugawan. Ang patalastas ta dito. Awa, ano dito patalastas na. Abay, United Home. Ang idol kong FM, YFM. Kunana, YFM. IFM. IFM. Okay, kumansyon ka mamati barbaro balong. Anaya. Ajay, agor ka. Ata barbaro manin kat. Ata, bimulalayaw nga ayat. Matik na practice. Okay. Bimulalayaw nga ayat. Yes, another piece from Bobby Gutierrez. Dahita ha. Kaya isagot ko magkinipagod ko apo kay kahit na dahito launa. If she's watching right now, para king kami si Jovi Pastora Seriales. Ito nga mga, ito yung ko iral dadawan ti ayat mo kanyak. Ito yung kaya mo lang amin lajay unina. Ang arot! Bimulalayaw nga ayat, agbukaw-bukaw di agbayan, aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuirig na. Kapigit ayat abimulalayaw, naulpit manangal lilaw, takas lang agpatpataw, kat iyaw awan nakauray pa'y nuting at aldaw. Maripripirip ko'y nakem, nga ikulbo nagtulaken, gandat mo't mangirurumen, mangikulbo mangitulmen, ngem nukas punong benlaeng, puro saman jay bit-bitwen, tatap nun mamati at adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Maripripirip to'y naken,
Laikulbo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbong mangitilmeng ngem no kaspot no metlaeng puro seman jay bit-bitwen tatap nun mamati at adin tuket agtupas bimulalayaw nga ayat tatap nun mamati at adin tuket agtupas bimulalayaw nga ayat